Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ki bahayeng hasem jong usamla wan bok lang kurba. Ha kabaya kamet jong u layok tam na kawa tedam hatrau bat ki bahayeng hasem. Kila pendap no ia kajinglek nyam lek rukom. Ha ka janmit jong ka santarik urisau arajar arpulai. Ya kamet jong une usamla lalap da ki bahayeng hasem naduk kapor nyu beje menstep. Tang shisngi hadin balalap ya kamet yap jong kasamla piban kentiusun kabala jalang bat une usamla bat ya kamet jong kane kasamla layok ban pendap ikan yam karukom haka sautarik urisau arajar arpulai. Ki bahayeng hasem jong usamla wan bok lang kurba kilaya tu ba wan bok lang ulaya keren khadu bala ka jong ka kami lengba ka phone call haka arpau tarik nailur arajar arpulai kasngi bakine arngut kilaja arngai na laying. Laya turu ba usamla wan bok lang ula dep wan na skul bat ula poi haying ula dep bam dep di syua bat hadin kata ladon bawan khot ya u bau let kai. Wan bok lang haba wan na skul man kapor uju pendep chua yaki kam ki jam baro haying bat uju ya rapru yaki kam ki jam bat hadin kata uklem wan yingshu. Habaya fun bat kami du jong u. Wan bok lang uya tu ba udon hamonga perengkat bat ki paralok. Hadin baka jingwan ying jong u kala simpor ka kami kala fun bat ula jubab kumju ba udon hamongap. Hadin kane kila fun biang Henry ka fun jong usamla wan bok lang kala switch off no.